Mina ngibuza ukuthi le ngcose kabani wena siswami ngoba amadoda ayithu wena ngeke umithise wonke wethu ngesikhathi esiwani. Baba boyithu ngibengilala nabo boyithu. Esithi no abalela ngiyacela no Mr Jones amthatha umusele. Amthatha no take this guy that side. Ozala wena sithi. Ozala wena sithi ngathi udlala ngathi wena. Yini wayudlala ngathi kanti? Ucanga usiyadlala la. Wobhuti ungangibangela No ngizokubangela umsindo. Angithi amadoda akakuhlula mina ngizokutshela. Uyazibona ukuthi pregnant lo muntu uyobe nganababa uyayazi le nto. Uzobe nabo. Emthathaphi ubaba? Naba. Mfethu uzoqhubeka umsabote lo mntana. Uzoqhubeka. Inkinga yile ntombazana lesifebe ndini lesi esimithela ngazi simithe kanjani. Ngicela nenzele mina ifavors nje zami ngiyanicela. From namhlanje lesifebe lesi ningasakhulumi naso. Mamela bhuti. Until ezetete. Ngitshela abajita ngikhulumi nawe wena. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce love sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami ningalibali ke bafethu ukuthi nisfollowishe all across inkundleni zethu zokuxhumana we are Jozi Bioscope ku TikTok Facebook everywhere bafethu mayingabe unenkinga usibhalele so make sure ukuthi siyafika ekasi lakho mfethu sizokunceda well bafethu namhlanje ngibhalele ngo my brothers lana bathi Mr Lovers sinenkinga mfana kunento esibhekane nayo situation sicela mfethu uzobuya uzosixazulelela yona my brothers bengisacela ukuthi nixelele ama viewers wethu ukuthi igama lakho ngibani ngizoqala la kuwe bhuti my brother kunjani niyaphila nami bhuti wami umfowethu ubani yena igama nguNeo Neo Neo bengisacela uchazela ama viewers wethu mfethu ukuthi why nisibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope Khotman ushooters kenzakalana yabo khona inkinga nyana fele engayizwisisi yabo shoot khona ichere fele engizibamba nayo manje chere jardini khona ingcoze encane yabo yathi ngijwayela thought maybe ngizofika fana yabo ngizomsterutha yombiza so manje bekenza ukuthi on before izola yabo like ngizoletha ama purity nani yabo ngistira lo mntana omncane mangimstira shoot ingcozi fela wathini usageza ngibuya after 2 hours nyalanda fela yabo wali ngishaye khona intana ezibloma ngapha ekhoneni yabo ewani yangibiza ayivetisi izokala ngitshela indaba ongayazi nyalanda khamba ntana yami ithini hayi fita bokhona ngintswela nyana yabo like inokufika lapha eJardini yabo bani yabo ishama fleet manje azibuza ubani yabo ngithi wena since ungitshela kanje ube mehlomani yabo undlule 2 days ingazi intana encane ngizele nesithombe esakabhru esika my brother ngitshwa ithi Khotman ayinali into ngikutshela ukuthi ibamba isitoko sakho yabo okay mangilanda ukangihlanye naye via ama social media yabo kuma into kuma Facebook or something yabo ama news feed yabo yabo kuma people you may know shit ngiyam-add mangim-add ukavela uzo-accept ngiyamtshela imfethu ngiyazwela bathi uJano Sindi khamba yabo naye ukavela ngilandisa ukuthi yawo Sindi ukhwini wami nani ngiyantshela outtime asihlangane yabo khona into engifuna ukutshela yona siyahlangana vele masihlanga ngiyamtshela hayi mina mfethu lo ngcosi le yabo ngishaya and so yabo nginana yabo sijola sinengcosi so wena kumele wenze iplan ukuthi uhlehle else mina agcina sesingashayisana sogcina singasashayisana ngoba ngapha igcineni asicavani usuka la usuka khona uzobamba ucheko ngamazi ngiyakubamba wena my brother so into mina enginibizele ukuthi kahle kahle sixazulule kahle ngoba ngapha ngizwa amahemhem ukuthi ukawu kudala azibamba la ukawu shada yangithola mina ngincane ukushare uQueen nomunye umuntu ngiyayibona lento njani no izami kuba complicated wena my brother uQueen mhlambe nexesha lingakanani nishaya wena noQueen mina noQueen sine one sisiphusha ngoba naye ngoba njengoba besisijola ubro angilanda ukuthi hayi mfethu kunendaba kanjena kanje mile siring hayi ngathi mfethu wayekhululeka azohlangana endaweni kanjena kanje ngizofika sikhulume ngesikhathi sikanje hayi ngifike vele ubro wami kodwa hayi wathi ubro wami hayi mfethu indaba kanjena kanje uQueen ungitshela ukuthi uSpart yabo ngithi mina hayi mfethu uQueen hayi vele ukutshela ivaro ba ingcosi yami ngithatha nje ubro angitshela ukuthi hayi nayo ingcosi yakhe ngithi mfethu mina kanjani uQueen ngazi ukuthi kuye ngiwathi ingcosi yami bongazi mina ngiwani la kuQueen wasengixakekile ukuthi manje ngimile ngiyenze kanjani obehlezi mina ngimcheka ngimlethela izinto maka nama craving ngimlethela into ukuthi akhona ukuthi adle plus nanomntana ngayiyeza futhi yabo ngakho nje ngathi hayi ngcono nami ngiringe nontanga crane ngoba benga understand ukuthi kwenzakalani ukuthi kwenzakalani athi kahle kahle lo geli ngokuzwa bafethu mangithi uqonda lo muntu kahle kahle udlala nina no2 kahle kahle senzile unenza ilima and
uSpati umane ekhala ngento zama cravings nawe uyakucela izinto ezikanjalo ethi ngilethele into ethile. Yeah. Yes so nikena anikama approach kumanje new two. Asikamla ngoba manje so futhi soyasisodwa kanje yabo. Ngina mayenzeke enye into engasi ingekho crazy uSpati yabo. Yes. Yeah. No bafethu mina ngithanda ukuthi pick up izinja zami ukuthi ni decide ukuthi nibhalele thina without ukuthi niye nodwa lapha yakho because ngiya understand mfethu out ngama out nani ienga bafethu sometimes ingasilid ukuthi senze ezinye izinto ezirong uyangithola plus umuntu eSpati uthola ukuthi uthi umbamba rafu sokuchitheka naleso sisi sokuthola ukuthi wena sewusenkingeni kuba ngathi manje so cause imad into engekho uyangithola no ngiya understand izinja zami so manje ngoba sesifikile la Joseph Pascope nifuna siyenze kanjani manje njengamanje mina bhuti wami into ngiyibona ukuthi hayi singaya kuye azosicacuzulele ukuthi okay ingcosi yakabani ashele ukuthi kwenzakalani siye kuye njengamanje izinto zami siye kuye manje hayi no bafethu ngiyacela nje ningithembise into eyi-1 ngoba somova manje siyera ningithembise ukuthi no nja yami lovers masifika lapho ngeke size silwe thina sifuna nje uku-understand ivara and then sibe great nawo kulwaye niyangithembisa kuloko zinja zami hayi manisho kanjalo guys sosuka ke manje nabajita sambeni siyo-checka uQueen nithe ubani konje igama uSindi so-checka uSisindi esixelela ukuthi wayezodlala amajita awu-2 manje phela la majita yabona ukuthi ngamajita asesefresh engathola noba umuphi uCherry and athande khona manje uSindi sekadlala ngabo Mr Jones let's move my brother sami siyonceda amajita bafethu nizongibonisa ke mase sifika la esifika khona negents kodwa ngiyacela ke bafethu ukuthi kuko konke okungayenzeka nihlale nibe humble bafethu ningamlwisi lo muntu lona uyangithola ona ama brother uthi senine 1 year nizwana ngumuntu obekanjani okay ngiqale la kuwena umuntu obekanjani kuwe mhlambe umuntu obengathi ukufaka kule position ukuthi ungamsola vele ukuthi ngaze efike kwenzela into ekanje lifeini bhuti wami ngikhuluma ngoba nakhona beyiba khona leyo nto but bengayithatheli ukuthi hayi man asangangenza into ekanje since evangizwe ngoBro ukuthi hayi ingcosi yakhe nami ngiyaxeke ukuthi kanjani mina ngazi ukuthi ngiyi1 kulo muntu lo and ingcosi yami manje njengoba basho uBro ukuthi hayi mfethu ngcono simlando lo nto uSindi sizwe asicacisele ukuthi hayi kwenzakalani siyazi ukuthi okay mina noBro simeva kanjani kahle hle wena my brother bekanjani manje lokho enijola nje nogeli nje yami bekumuntu onjani bekumuntu nawo umbona ukuthi uloyal and kind or vele yena vele unawo vele ubuloyal yabo yeah ma sometimes vele kufika kwami ejardini la kube yabo sana ngithola ukuthi member akekho sinini uyibuza ukuthi uyeva yabo uyeva was like asumuntu uthanda ukusocialize nabantu yabo Mr Jones elungadela abafethi lana ukuthi they mustn't get angry and then they start fighting before we even talk osingena ngapha hawu uzucava nendlela ongena yebo mfethu ngathi kudale vele fika la iyazidale and wena ubiza umuntu ngeflate la ngaphandle hayi gogo sabona sisi bafethu uye lo muntu uye lo coze yini sisi sicela sondele ngapha mfanele sisi sesikhule nokukhula manje sabona manje njani cela uphumele ngapha cela uphumele ngaphandle Ngisenza nama camera la. Sabona sisi. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngicela simele ngale side sisi wami singami eminyango wakho. Awusemuhle wena nona. Awusemuhle yazi ngathi nje yonke into yakhe ihleli ngo-order mama ke the way umuhle ngakhona. My sister ngibhalele my brother ngicela usondele ngapha ume ngale kwakhe nje umama. Ngibhalele ngabo my brothers labo 2 ingabe uyabaza bobhuti. Ubazi kanjani mhlawumbe ubani lo my brother ngiqale kuye. Uyamazi ukuthi ubani? Usibonisa. My brother ubani yena? Uneyo. Wena my sister labantu lamadoda awu2 ame lapha phambi kwakho njengamanje ubazi kanjani? Wena ngilandela ama camera. Lo mbuzo ngasitshela ngama camera. Sikhona ukuthi like nathi sibe ne clarity ukuthi kwenzakalani njengoba size la. Nina nazi ukuthi wani la? Mfethu ngoba mina ngizwe ngobrother la ukuthi hayi uyena uSpati ingcosi yakhe mina ngazi ukuthi hayi kumntanami manje kwenzakalani ngicela ungiunderstandise ukuthi kwenzakalani awunyanga lahleki. Wena bongazi ukuthi umntana wakho lo? Mina ngazi ukuthi vile umntana so mina ngilanda ubhuti ukuthi hayi so nawe wagijima waza nama camera. So akusi umntana kaNeo lo.
uzama usho nami kahle kahle into ishoyo so manje le ntana le manje mina ke ngimeva ke mawuthi umntana lapho bangazi ngakumntana wami manje uthi senze nina yini enihlanganisayo ngithi wena uhlangane nami nawe uhlangane nami ngithi ya manje singe sihlangane kanjani yini nenenza ukuthi nihlanganise niza namakhemera sisukuhle no sisoma usicela ukuthi siyakubona siyakuhlonipha futhi ukuthi ukhulelwe siyakuhlonipha lokho kodwa sicela nje usicacisele ukuthi ngoba udlala ngabo my brother la kwenzakalani sithi ngibathanda bayithu mfethu silindaba yomntana yes le yokuthanda sibike side umntana yena uthini sithini wakho manje unewe yena naye wakhe mina ngibuza ukuthi le ngcose kabani wena siswami ngoba amadoda ayithu enda ngeke umithise wonke wethu ngesikhathi esiwani wabo boyithu ngidwe ngilala nabo boyithu wena ngitshele into le kanjani maye uzothi sithu lapho kanjani ayenzeki le nto into yokuqala futhi yazini la ngijwayeza ngintwana ezincane ngikudala kutshela ngalento yakho awufuni ukumamela manje ke sozofika ukuthi umntana le ntwana le phezulu kumntanami kanjani nawe ngithi ngihlangane naye qala uhlangane naye kuphi mina nginaphi uthi uhlangane naye ngihlangana nawe after nginaphi uthi uhlangane naye so ubani ukumithisele siswami la sizwe into ukuthi ubani ukumithisile boyithu kanjani kanti ngeke umithise abantu abayithu esithi no balela ngiyacela no Mr Jones amthatha umsele no take this guy that side phela lo yenza kahle bafethu hayi bafethu ngeke ni oza la wena sithi oza la no ngiyaka understand oza la wena sithi ngathi udlala ngathi wena yini wayudlala ngathi kanti ucanga siyadlala la wo bhuti ungangibangela no ngizokubangela umsindo angithi amadoda akakuhlula mina ngizokutshela ya icacile bakuhlula ho yini bakuhlula icacile ngoba wahlule ukutshela ukuthi ukhambani uthanda ngathanda amadoda uthu kanjani wayibona phi leyo nto wena uthi umuntu othanda amadoda uthu wena ukazi waba nabantu angikaze mina ngaba nabantu girlfriend awuthu sisi hayi ubuya busekhona no ngibuya la ngibuya khona kulomhlaba kunabantu aba-right abangafani nawe ne umara ngithi nawe le ntwana kusho wena udlala son umntana hayi ngizongibiza ngentwana phela azange la ngizophikisana nawe ngizela ngizolukisa lo mntana mina nawe ngizivumele ukuthi sodanda lo muntu manje wawe ngizongibiza ngentwana wena into ekuhlanganisa la ukuthi uze la uzodrofola uQueen hayi ukuthi udlala naye or maybe uthi if at straight vele udlala naye mela sithole indlela ukuthi sizamqondisa le ndaba ngoba manje angi-understand iqonde kanjani le ndaba ne nefuthi uzongitsho ukuthi ngidlala nawe ubuye futhi udlala nisuke la nisuka khona niyahlangana nihlanganiswa yini nihlanganisayo hayi emsizwe ababamba ababamba nisuka la nisuka khona ababamba no Mr Jones bamba lo mthithi bamba lo mthithi mfethu umoya mfethu ehlisa baba uwe musobanga yonke lento le ngoba manje bayalo no yabo manje kwenzakalani no ehlisa umoya Jensen moya Jensen ngithi sizokhuluma grand wayibonge sizokhuluma namhlanje namakhemera yabuzo limana sithwami wena ngintwana encane mfethu ngiyacela Mr Jones abambe lo mthithi Mr Jones abambe la mathita la Mr Jones ngiyanicela Jensen ngiyanicela zinja zami bafeke ngiyanicela mara uyabona kwenzakalani bazokulimaza labantu ufuna kufa umuntu la ufuna kuphuma isidumbu lakini bazoboshwa ukuthini ngoba uwabalisayo la mathita yabolisa amathita abantu manje mfethu lo muntu lo uthi kudala ekuzisela mabe izinto la uthi ufidele lesisu sakho kanjani ungasencosi yakhe nawe hayibo sithi ningazoba ngumsindo nje la no sithi uyadelela kodwa lento yenzayo no sithi uyadelela uko right yini no mara sithi proud ngalento yenzayo uyazibona ukuthi pregnant lo muntu uyobe enganababa uyayazi le nto uzobe nabo emthathaphi ubaba naba mfethu uzoqhubeka umsapoti lo mntana uzoqhubeka inkinga yile ntombazana lesifebe ndini lesi esimithela ngazi simithe kanjani bafethu ngiyacela singaliswe ile sifebe lesi bafethu ngiyanicela zinja zami mina nawe ne be since usilane umntanakho into ezoba ngcono ukuthi soyenza ama DNA test ukuthi kuphume wakho uyafokofa nomntanakho uthi kuphume wami ngiyafokofa nendabuko yami mara mina nawe la sihlangana khona uzokhomba umuzo bafethu ngiyacela wo angumele mina ezami izinto bezima ngincukuthi ngisafuthi umntwana engingamazi ukuthi wami mina kanjani ukuthi uyena wakhe kanjani ukuthi uyena wakhe ufanele wena bongalali nami kanjani khona into engazazi ngoba mina bekalala nawe bekangalali nawe yena so mina ngifuna ukwazi ukuthi okay wenzakalani ke wena ungamithisa abantu abayithu uzohlahla mina ngidlila ukawo into oyitshelayo so kahle uthi ayisise esikabani wena esikabani esabo boyithu akwenzeki sisi kanti usenza izilima
Angithi besibenza i-DNA. No, sizokwenza i-DNA but in the meantime bafethu ngicela nenzele mina ifavor. Nginitshela phambi kwenu. Ngicela nenzele mina ifavor zinja zami ngiyanicela. From namhlanje ngicela ukuthi nihluka lesifebe lesi ningasakhulumi naso. Mamela bhuti. Until ezetete. Ngitshela amajita ngikhulumi nawe wena. Ngithi uthi emhlabeni wakho kuyafetshwa. Emhlabeni wakho kuyenzeka ukuthi amajita awu2 emithisa umuntu oyi1. Clever ngithi wena uyaphisana. No, until sizobuya la kini the day mase kune DNA the day uzobafonela ukuthi bebuye bezochecka bewu2. Ukuthi phela akaqala ukuyenza lento le. No, sizoza siswami. Sizoza mase ngisowutetile wena. The day utetile usifonele ku Jozi Bicycle ngizoza namajita. Uzoza umenye ubani? No, ngizoza ngisengenile. From now on bafethu ngiyacela ningasayisupport lento le. Ningasaqho ama cravings wakhe azodila nefamily yakhe. Ningizele nama-camera. Yebo ngoba sisebenza ngama-camera. Sibanga umsindo. Sibanga uya ngizokubiza isifebe angithi ubambisa amajita yini? Ibizwa ngani? Ngicela niphumeni nihambe. Siyayi wena ungazosijwayela wena. Awuthi kanjani ungasiphenduli lento. Nginiphendulile mababone ukuthi benze njani. Ukanjani ngani? Kahle. Into bazoyenza ukuthi Yazi kenzakalani? Ukuthi nenzani. Izazi kenzakalani? Ngitshela ukuthi umntana wena. Bonani. Owena noyi2. Hayi wena uyadelela wena. Uyadelela wena. Uyadelela wena. Amnyeke my brother. Uyaphi manje sikhuluma nawe? Uyaphi sikhuluma nawe? Sikhuluma nawe wena sibebanyana. Mamela la. So khupha le gold teeth thina manje. Sesihlonipha ukuthi pregnant otherwise kube sikhupha le gold teeth ngempama manje ngoba uyadelela. Ayikho lento eyenza. No, ngithi abantu abafana nawe abantu besifazane bayafa sisi. Uyayazi abantu besifazane bayabulawa ngamadoda bebulawa ngoba manje. Usijwayela kam no hayi bafethu Mr Jones. Let's go gents. Ngiyacela. No, ngiyacela zinja zami asimiyekeni. No, asisiyekeni lesifetshana. Mamela wena abafazi bayafa la babulawa ngamadoda ngenxa izinto ezifana nalezi. Iladoma abafazi. No, ayilabadoma ngadoma kanjani? Bafethu ngiyacela gents. Bafethu ngiyanicela zinja zami ngiyacela sehlisa umoya. Okay bafethu ngiyanicela. Mr Jones, can you please go with Neo? Can you please go with Neo? I will follow with this guy behind. Ngiyacela balelami. Please go with Neo. Please go with Neo Mr Jones. Hey, bafethu ngeke sikulwe nini lapha. Brother ngiyacela mfethu. Ngiyacela. Okay mfethu. Ngiyacela. Okay mfethu ngiyacela wena uzohamba ngetrans yami Mr Jones uzohamba nalo asizondropa la sinithathe khona. Bafethu ngiyanicela bafethu ningaliso yabo seniliswa yilo muntu. Mina nawe uyahlanya. Okay ngithi ngicela omunye umuntu. Ngiyacela balelami ngicela uthathe from mina. From namhlanje nje ngicela ungaphendula ama calls walo muntu from today. Ungaphendula ama calls ungaphendula message. The day ethumela imessage ethi sekatetile. Then ukhona uzozwakala. Uzosibiza ngithi Jozi Bicycle ukuthi sibuye sikukhaphe sizokwenza i-DNA. Angizoza futhi amakunankinga long nje from namhlanje. Until azayiteta ngeke ngiwaphendula ama calls. Ngiyacela balelami because manje unenza isilimo uyabona manje instead of a confess esho ukuthi hayi mfethu ngesakho mhlambi sisi uma singesakho. Usabhizi uqhubeka uyaxoka lapha phambi kwethu. And manje ungenza ibhari nje ngimile manje ngiyibhari ngenxa yakhe. No uyadelela lo njami ngizokuthola lapha egethini ngicela ungaphumi because manje angifuni ukuthi uzudibane ngale no my brother ne. Angifuni nilwe bafethu ngiyanicela. The situation is kind of difficult because instead of ummithe and iyenzeka lento is it possible ukuthi umithele abantu abawu2 ngesikhathi esi1? Is it possible? Mangabe umithi I believe ukuthi intombazana umuntu oyimithisile iyamazi. I believe that mina ngokwazi kwami ngiyazi ukuthi nabe intombazana ingalala nabantu abawu10 but umuntu owuye ommithisile maye intombazana uyamazi ukuthi no man umuntu ongimithisile ulo. Instead of hearing ivaret no my brother ngimithise uwe ngicela uqhubeke usupport umntana lona bengidlala ngaye kube fethu omunye umntana yena uqhubeke uyaxoka right here in front of us. So mengabe unenkinga lapho ku Jozi Bicycle onayo mfethu ngicela usibhalele ku Jozi Bicycle. We are Jozi Bicycle, email yethu jozibicycle.co.za or ufuna ukusibhalela lapha ezinkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok all across social media bafethu ngalibali ukuthi nisifollow ishe nokuthi nisubscribe ku Jozi Bicycle bafethu izohleli siniphakele ukudla kumnandi because lento ezikanje thina sizithatha ngamanyala la. Ngamanyala ngizobuya nale family the day naba ngazi sisu sengilibele nokubuza ukuthi sisu sinangaki but sobuya la the day sekatetile lo esosixelela kakuhle ukuthi okabani umntana siyocheck ama DNA sizokwazi ukuthi okabani umntana. The father needs to take responsibility. Vele ubaba umntana between the two mangabe ukhona between the two uzoyithatha responsibility bafethu yena uzoyithatha responsibility. It's gonna be up to him ukuthi uyaqhubeka ejola no my sister okwenzakalani. Bafethu ngicela ningalibali ukuthi ni comment nenze yonke lento eniyenzayo. Ngiyanithanda Thohlo.